Pozdravljam sve koji ovo gledaju, pozdrav pčelarkama. Evo, kod mene ovih zadnjih 15 dana bilo hladnoće, da se po pčelama nije smjelo niti moglo ništa dirati, raditi. Evo ovdje imam neki 30 košnica koje nisu pregledane, nisu dirnute od prošle godine, pa sad mora vidjeti šta je sa njima, pa da vidimo o čem se tu radi. Moram sad već početi stavljati građevnjake, ako je pčela ojačala na 7 okvira legla, iću sa građevnjacima. Ako su pčele ostale, ovdje imamo ovo, ovdje je bio, kod bi rekao neki podstanar. Ću vidjeti sad gdje je pčela, šta je s pčelom, kako mi je stanju. Ja svojima nisam davao ni pogače, ni sirup, niti išta za stimuliranje osim peludi, ali evo ovo, znači pčela je u donjem nastavku, nju ne treba ništa dirat, ovo je sve dobro, meda imaju, unosa nekog ima. Kod mene ovih dana bilo toliko hladno da su mi šparoge smrzle, a taman sam se bio naoštrio da ih pojedem. Evo je neki građevnjak od prošle godine, to je gotovo. Znači, pčela je u donjem nastavku, idemo vidjeti sad dolje na brzinu, imam toga puno za pregledat. Malo ćemo je samo da vidimo. Dolje je ona na 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulica. Jučer je toliko jak vjetar pirio da se košnice jednostavno nisu mogle i nisu smjele otvarat. Evo, ovo je dobro. Stavit ću mi dalje malo peludi kasnije, samo da ne zaboravim. Nikada, ali nikada nemojte rastavljati poklopljeno leglo pčeli, napravit ćete više štete nego koristi. Evo recimo ovdje je pelud, ja sad taj okvir stavljam kao zadnji, jer ovdje najvjerojatnije mora biti leglo. Evo legla ima. I sad šta ja u praksi radim, ako su pčele na 6-7 okvira legla, ovo sad ovako stoji okvir, znači ovo je sjeverna strana i pčela sa leglom bježi na južnu stranu jer tamo je toplije. I sad ovaj prvi ne okrećem. Evo ovdje isto, evo matice, evo tu ima peludi i meda, ova strana je znači čista, puna. I sada bi malo poticao pčelu, okrenem joj tako skoro svaki drugi. Ajde, to sam vidio maticu, malo ćemo je pomaknuti tamo. I nikada joj
ne ubacujem prazno sače i sječem leglo, nego samo mogu staviti do legla. Evo ovdje isto, ovdje fino se proširila. Evo ovo je dobro. Ljudi su požurili, poletili, bagrem je još daleko. Što se voćne paše tiče, ja živim ovdje u urbanom području i izbjegavam skupljati tu voćnu pašu. Ova je zajednica jako dobra i ona sigurno ima još mjesec dana do bagrema. Ovo je tu otklopljeno leglo, znači pčela se širi, matica se širi. I sad šta ću ja njoj napraviti? Ja ću njoj samo ovaj okvir s peludi izmjestiti van, a dodati ovo čisto sače i neću više okretati. Ova mi ima 6 okvira legla, to je sasvim pristojno. Evo ovaj okvir sa peludi pomaknem joj, stavim joj do legla otklopljenog, stavim joj građevnjak, 6 okvira, može. Stavim joj prazno sače i sad pošto imam puno košnica, nemam vremena se vraćati na ovu košnicu, ja ću njoj sad staviti ovdje građevnjak. Meda imaju, fino su se razvile i evo sad ova košnica je za idući 20-ak dana mirna. I polako je pripremat za bagrem, ako bude bilo bagrem ove godine. Skratit ću, neću dugo snimati, imam puno posla. Pregledat ću još jednu i ići dalje. Ovdje nisam, ovo moram popraviti. Nisam stavio pelud. Malo je se snimati nezgodno. Moram malo peludi utrpati ovdje. Nek ima. Evo sad je ona gotova, završena. Nemojte samo vi učiti pčelu, šta je pčeli dobro. Pčelu pustite, pčela zna.
i mjesec dana prije nas kako će vrijeme biti, šta će se dešavati. I to je najbolje, najoptimalnije kada pčela sama sebi određuje svoj ritam, a ne da je mi stimuliramo, maltretiramo sa šećerom, teramo u nepotrebni razvoj i forsiranje. Ovdje je bio isto neki, evo ovaj okvir stvarno krcat meda. Ajde da vidim i ovdje, aj čisto radi vas. Evo ovaj isto krcat meda. Ništa, ovo je dobro. Idemo dolje. Ja planiram sad u ovim idućim videima, imao sam tu jako puno posla oko kontejnera, pa planiram malo pojasniti i objasniti tehniku pčelarenja s kojom, kako ja to pčelarim, pa bit ćete na vrijeme obaviješteni, bit će i neka najava. Pa eto, pogledajte koga to bude zanimalo, a takvu tehniku i takav način pčelarenja do sad još niste vidjeli. Da vidimo šta kaže ova je. Ovo je pelud. Dobro, sada ćemo mijenjati. Da vidimo šta kaže ova. Ovo je fino, isto na sjevernu stranu sprema med pelud, ali nećemo je dati to. To ne može raditi ona kako hoće. I sad, može, to ćemo u idućem pregledu poskidati ove zaperke jer oni više ne trebaju. Vidite, to je. Ja ću njoj samo ovaj okvir okrenuti kontra. Ona ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulica, od toga ima 5 legla. I ja ću njoj sad, da vidimo ovo, znači pelud ide do zida, ide građevnjak i ovaj okvir sa praznim sačem ide tu. Jedino ću još na ovoj strani ubaciti peludi. Evo okvir pristojan, pa ćemo to.
Ma pelu trpam još iz tog razloga, zato što se tu još ništa ne zna kako će biti vrijeme i klima. Prošle godine sam objavio video, prvi video 17.4. I onda sam izjavio i rekao da sam jednostavno prerano dirao pčele. I jesam, jer to se kasnije pokazalo kao loše. A evo, ove godine je to toliko uranilo da ovih 15 dana zime nije bilo kod mene. Ja bi već dosta sve svoje pčele morao raditi. Ali evo, ove nisam stigao zbog zime, pa eto, to je to. Za sad budite pozdravljeni, do idućeg slušanja i gledanja.